Javno komunalno preduzeće Parking servis poklanja 30 časova besplatnog parkiranja na otvorenim parkiralištima u zonskom režimu naplate, ekstra, crvena, plava i bela zona. Baby parking karte korisnicima se izdaju u kompletu od 30 elektronskih parking karata, jedna parking karta, jedan parking sat. Pravo na korišćenje ostvaruje majka deteta, ukoliko od rođenja deteta do dana podnošenja zahteva za izdavanje baby parking karte nije prošlo više od godinu dana i ukoliko je prebivalište majke na teritoriji grada Novog Sada. Ukoliko ostvarujete pravo na korišćenje baby parking karata, u službi za prodaju javno-komunalnog preduzeća Parking servis Novi Sad, ulica Filipa Višnjića, 47, od 9 do 15 časova, možete da aktivirate 30 sati besplatnog parkiranja. Pre aktivacije neophodno je da instalirate mobilnu aplikaciju NS Park sa Google Play Store-a ili App Store-a i da se registrujete kao korisnik.